Welcome. Šta reći, kako započeti, a objasniti. Šalim se. Dobro jutro svima. Danas je jedan specijalan dan, zato istimam moj klip. Prošlo je 6 mjeseci i nekih par dana od operacije. I danas sam ja odlučio da odradim kompletan trening promjene pravca. I uz to ću uključiti malo pliometrije. Tako će biti veoma zahtjevan trening i ne znam šta da očekujem. Ja sam promjene pravca radio u teretani, ali sad idem na teren da odradim bukvalno samo taj trening. Ništa sad doručkujem jedan, znači bukvalno samo jaja i popit ću ovaj kolagen ovdje. To je kolagen u kesici, Karti Norma koja ikog interesuje, jedan od najboljih kolagena koji postoji na tržištu, da kažem, I tako da to je to. Ja ću sad da jedem ovo, da se spremim i idemo dalje. A ja se ponekad zeznam i onda uzmem ove viljušku i bacim je tamo, moram drugu, i onda, brate, ja sa viljuškom promešam, razumiješ. Opala! Hemija, bato, hemija. Šanse. Sad smo spremni za dalje, idemo dalje. Ja sam se sredio, spremio, ponao sam neke stvari koje će mi vjerojatno trebati tamo, tako da to je to, idemo. Baš lep danas dan, ali je i toplo dosta. A nisam bio ovdje, pa da vas ne slažem, jedno 15 godina. Iskreno kažem, ja ne znam da li smijem ovdje da treniram, da li se ovdje plaća, nešto ću imati. To je to, našao sam bukvalno perfekt mjesto, imam i hlad ovdje lagano, pošto sunce nešto upržilo, tako da ovo je top. Ništa, brate, ovdje nikakve karte da se ništa, može ući kogod hoće, tako da ovdje ću dodanim bukvalno cijel trening. Znači, promjene pravca, pliometrija, da vidim kako se ovo koleno snalazi u tome, to je to. Sad ću ja da krenem sa nekim vežbama zagrijevanja, sad ću vam pokazati šta radim. Ja ću sad koristiti ovaj lastiš ovdje ili vam elastičnu traku kao god, da zagrijemo kvadriceps i hip flexor, tako da idemo. Stavljam ispod zgloba, znači ne bukvalno ovako na zglob kolena, malo ispod. Odaljim se otprilike koliko ja mislim da mi treba. To je tu negdje i idemo nekoliko ponavljanja. Onda za hip flexor moram da spustim lastiš niže. Važno je da se lastiš ne obraća samo, znači kad se rade sve ove vežbe, gledajte da lastiš bude pravo. U 90 stepeni gore. Idemo dole, bum. Dole, bum. Isto to, samo dole. Ja ću da odradim sad ovo za obe noge. Sada ću da odradim nekoliko vežbi i dalje zagrijevanja. Vi to samo ispratite, bit će par vežbi. Oslonac mi je na desnoj nozi. Idemo dalje. Ja sam ovdje ponio neke svoje rekvizite da bi mogao da obeležim teren gdje mi odgovara. Ovo trenutno sad što sam postavio ovdje je ta jedna od najosnovnijih vežbi pred povratak u sport, znači test pred povratak u sport. Promjena pravca. Znači imamo, ja stavim kao 4 čunja, ali pokazat ću, znači imamo ovdje jedan, to je startna tačka, od nje vršimo lagani sprint pravo,
do ove tačke. Od nje se krećemo u levo, stavimo tamo, pipamo dole rukom i nastavljamo skroz do desne, pipamo tamo, završavamo ovdje u centru i to je to. Sada ću ja da odradim to jedno fazno 10 puta, polako, lagano, da vidimo tempo, kako ide koleno, kako izdržava. Vaš ću staviti tamo ispred da može pratiti, tako da idemo. To će biti taj ugao otprilike. Ja ću krenem laganim tempom, znači idemo baš sporo, pa brže dok ne vidimo kako se koleno ponaša. Ako sve bude ok, dodat ću malo intenziteta i to je to. Ja sam u ovim patikama, a ovdje imam onu gumu. Lagano mogu da proklizam, znači moram da pazim to. Lagano, sve ok. Baš se pazim. Sada ću da se polako adaptiram na ovo što sam malo pre uradio. Tako da vršim svaki pokret malo bolje. Tako da idemo drugi pokušaj. O tome sam pričao. Na onoj strani sam proklizao malo. To će biti problem, možda čak i promenim teren, ali aj vidjet ću. I ovo proklizavanje nije toliko loše, zato što onda se baš fokusiram na to, na svaki pokret. Ne mogu sad samo da zakočem odjednom onako naglo, nego moram baš da se fokusiram da to bude kvalitetan korak. Došli su neki momci na ovaj tamo teren, imaju termin fudbala, pa sam odlučio se prebacim na ovaj teren. Svakako mi sad više odgovara za ovu sljedeću vežbu koju ću da radim, a to će biti zaustavljanje. To je isto jedna od, da kažem, fundamentalnih važnih vežbi za testiranje ACL-a i sposobnosti povratka u sport. Tako da to ću da odradim sad na ovom ovdje terenu. Mislim vam kažem, za ovo je najidealniji neki parket, gdje bukvalno noga može se zabode u mestu, ali potrudit ću se da ovdje izvedem što bolje mogu, a da ne bude nikakvog klizanja. Tako da, ajde to da odradim par puta. Lagani zalet, ubrzanje, naglo zaustavljanje. Znači, prednja noga će biti ta operisana. Tako da ide. Ništa, to bi bilo to od ove vežbe. Svaki put je drugačije. Ali uradio sam jedno 2-3 puta baš kako bi trebalo. Eto, to je jedino. Sad to treba da postane nešto konstantno. Da bukvalno svaki pokušaj bude identičan. A mi sada, video sam ove ovamo stepnice odlične, ja planiram sada pređemo na pliometriju malo. Ovo su bukvalno odlične stepnice za, kako se zove, mislim kao tribinice male, za skokove na gore. Tako da ćemo to da radimo sad. Znači ovako ćemo da odradimo sad, idemo odradimo to, isto nekoliko ponavljanja. Sad ću da vidim koliko je zahtjeva, isto ne znam koja je distanca, visina i to, dok ne priđem tamo. Nakon toga ću možda se vratim na teren, a možda ću ostati tu sa strane. Odradit ćemo skokove unapred, te neke varijacije pliometrije, vidjet ćete. I to bi bilo to onda. Nakon toga sve ću negdje da saberem utiske timo kako je prošao trening, da vam objasnim malo. To je u suštini evo ovo ovdje. I sad kad vidim izgleda mi baš realno i relativno lako, ne bi trebao da imam nikakav problem, radit ću ovo, tako da ajde proći prvo bez kamere i onda ćemo stavimo na kameru da snimamo. Idemo na gore, kad se popnem radit ćemo dropove na dole, gledat ću da svaki bude maksimalno iskontrolisan, tako da ajmo. Osim toga što sunce kida, ja sam prezadovoljan s ovim, uopšte nije loše. I sve vreme se trudim da ne guram neki maksimum, da ne izvlačim nešto sad ja da idem eksplozivno previše. Gledam sve da držim neko lagano, ipak iskreno ni slabo odmaram. Znači sad sam skontao da ja bukvalno idem i samo rokam, trebao bi malo više da odmaram. Uraća ovo još par puta, bukvalno ovo što ste vidjeli ću ponoviti. I onda cepam ovdje sunožne neke skokove, vidjet ćemo još neke varijacije i to. Obeležio sam ovdje, idemo 2 skoka unaprijed i jedan eksplozivan uvis.
Ovaj malo pre je bio perfektan bukvalno, tako da, ajde probam da ponovim to. Ljudi, osjećam se da se približavam kraju. Sada sam baš dosta zagran, iskreno kažem, i ne mogu ni da procenim najbolje koliko kolena može još da izdrži, a ne bi da ga guram ja sad do nekih granica, tako da odlučio sam da odradim ovaj skok još jednom, se probam fokusirati maksimalno da govorim kako treba. To bi bilo to, sve ćemo negdje malo da popričamo i to je to. I evo, pronašao sam ovdje neko lepo mestašce. Ja sam se odmorio, malo se ohladio i iskreno da vam kažem, trenutno i ne osjetim nikakvu bol, ništa specijalno vezano za koleno. Znači, dalje mi je da kažem, normalno, kao što je bilo pre treninga otprilike. Evo sam i dalje zagran i dalje ipak treba da prođe malo vremena da se ohladi telo potpuno i tada da vidim da li će se pojaviti možda neki otok, nešto, ali iskreno da vam kažem, do sada nisam imao otok ni jednom nakon treninga. Znači, ni jednom mi se to nije desilo. Desilo mi se samo nakon posta u ranijim fazama oporavka, da odradim posao koliko god, vratim se kući i onda bude otok. Naprimjer, pomerim čarapu i vidim da ima otoka. I teže mi da stavim nogu i sve to, naravno. Ali trenutno, evo i sad, nemam nikakav otok. Tako da je to super. Da li će neka bol da se javi kasnije, to ćemo da vidimo. I to bi bilo to. Ja ću ostati ovdje još malo se proštam, ovo je baš lepa priroda, lepo mesto. Vama ću se javiti kasnije kad se stušam, kad se ohladim, da vidimo da li je to stvarno. I to je to. Tako da, vidimo se. I evo me, vratio sam se kod kuće, sredio sam se, istuširao, izmasirao mišiće oko kolena ovim masažerom. Držao sam led malo i sad trenutno sam kao nov, tako da nemam nikakvih problema, znači da je trening prošao kako treba. Hvala Bogu. Oporavak od ove povrede je neki 9 do 12 mjeseci, tako da ja gledam da se u tom nekom periodu vratim ovom sportu. To je bilo to, vama hvala što ste gledali video i vidimo se sljedećem. Pozdrav!